Karom, Pini Ada Birtalong Penili, Samir Singh Jain Digatherpi, non Bir Tangton Pen Arjuitha. Ipia Cholsia Songpen, Chiti Nipai Creep Liarni, Rusem Son Sing Tiamir Birialong, Son Thoma Lampen, Kachesong Asai Kide. Labangso Kachesong Laki, Karbia Kemate, Inglong Aso Parmansi, Kachesong Asai Dingpong. Third grade Lapin, fourth grade Avoring Avarsai, Assam Gop Afan. Labangso Kachesong Laki, Karbia Kaimati, Inglong Aso Parmansi, Kachesong Asai Dingpong. Third grade Lapin, fourth grade Avoring Avarsai, Assam Gop Afan, Kahodaya Putha. Utonma State Patrung Sirak Nangji Lapin, Ajit Kumar De Afan, Deputy Chairman Kepika Puthaksi, Kachesong Padupo. Karbi Anglong Autonomous Council ke Inglong Aso Parman Karaikom Ji Afansi Council Kidulo. Laso pen Karbi Anglong Autonomous Council pen third lapin fourth grade anghol. Kipi aja kongdo sitami Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghangapha. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma aning hangaling Karbi Anglong along nang kapakan thapke nitum kroi kre lapin CEM Tuliram Ronghang amithang apu kaching honajo. Karbi Anglong ari suijang ki thekkire tum non ki kangchil kisung thektik ang dengan si dolo. Kopia potsi CM lahir kisungpe kipe job jia phan khen tik thider lopu pen chenglo sonthoma lam pen kachesong along karju pado. Dharna kiduna ko kalam thi bangala hello kedamtang assembly long Assam Legislative Assembly long haladak direct recruitment labangso grade 3 lapen grade 4 aboreng do anta council afansi ki panom pia binongat ki lada council long inherent pule pudas tamilo methang pensi la vacancy a post an ke lada pensi pedor po abinongat ki arona tenge stame non bangke halada state government ko pisi ka pin khatma lasida council ta ding gundiat lasilada ke thoi ajo mate thoi along repen project lada ke 6 schedule along ri tumchini Karbi Anglong pen NCL ke lasila grade 3 la pen grade 4 ke methang council pensi boreng ang hoi du anta pipleng kona po lasi nona bangke ilitum arleng ke thela da council along ke do CM Tuliram Ronghang pen cheng lok ladak CM la pen launch da kali MLA tumanta non ke chelang dunde si hala ilitum an ban ladak na panon pia ason ana bangke non bangke ke be ke chetum si pon lapo ladak ke non ke thegiding mate non ki thurmi ariso ejang nafan isia question a big question mark ason sida ilitum arju pona ko ba thana ko athema non ilitum obe kimietum ke apo apia potum chongdat chosi loba porheji nona teng polotang te la kentum obe kimietum han ke eche thoksnang that pera tenglo lage ilitum ke bang jilang arphek hemkar ko apos lang ke chora posanta non ke bang jilang laso teng sidam bom lo polotang te dam bom lang polotang te ke bang jilang ke ilitum ke itum Karbi mate inglong aso an ban ke abidiatpu lasi ladak se theklong daklo Tuliram Ronghang atum ka chipinda neratum BJP ke intang pik lapen development claim pik lo pusda men non ke mega thenglo situm theklong daklo jak kong ma se ave third grade fourth grade ajak kong boreng ki pia jak kong anda ave pulotang te tum council ki do pia lilo labang no tum charjuna ko poba tum EMCM to mana arjuna ko lasi alang itu man ki pugang tung ke lain lo nale tum six schedule mate constitution do ko ka phitame nale tum methang aja kong kachal jaka he ke lake kilu thektik lo kachini ne thektik lo lapen Karbi mate inglong aso pang kaching hon thekti ke thekten nai bang lo posinil tum API Chelsea ahin betame condemn Rusem Son Singh ti Amir Biri along ilitum inglong akhai kachisong labang anso se aprang si ponang po Kopima ladak Ajit Kumar Beaphan Deputy Chairman Kipik labang ke ake chok che binonglo athema inglong area ladak ilitum aphan ikitok pita hello jo langka paragraph 2 sub paragraph 720 to the constitution tribal area ladak bangke ilitum aphan ladake imithang tribal areas along atum sila dake katok kavita ladake thurlong chokji arputa tenglok choji ladak ikitok 6 schedule to the constitution of India gopiapot nangli chini de deadlock ke hai Tuliram Ronghang sar gopiapot nangli chini de deadlock ake hai LP Horen Singh Besar nangli ta Karbi ilitum inglong khai don ke nangli tuma phansi raj tet ngatum ke ning na kachithe
kopya po sa nang litum constitutional template nang litum kam claim credit side claim credit lo labang ke inglaw akhay asuduan Garbi Naga Kuki Rema Mizu Paite Siam Moro Adivasi Dibasa Garo inglaw akhay ko at giladake kachisong anso sesi ang tong lebomlo lapen inglaw akhay do anke ili tumabhan ningi sido nangi pusi ake high acting chief justice and Koteswar Singh alang lipen sitami ili tumabhan ikhanlo nang litum inglaw akhay anke nang litum ikhang aradaphan atong kanuta dam nangji lapen radaphan kachisong abang itur po ng chief pusi ake high acting chief justice and আজি আমাৰ মেইনলি ইয়াত আমি এইটো প্ৰটেষ্ট মানে ধাৰণা গ্ৰাউণ্ডত যোনটো আজি বহি আমি গেডাৰিং হোৱা কাৰণটো মেইন কাৰণটো আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট টেষ্ট যোনটো ৰিচেণ্টলি কণ্ডাক্ট কৰিছে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট পৰা এই যোনটো কণ্ডাক্ট কৰা এই কমিশ্যনটো আমাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল আণ্ডাৰত 6th শিডিউল আণ্ডাৰত এইটো ডাইৰেক্টলি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে হা এইটো কাৰণে আমি আজি ইয়াত প্ৰটেষ্ট কৰা ধাৰণা বহা চিভিল ডিমনষ্ট্ৰেশ্যন কৰা কাৰণটো আমাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলে ইমিডিয়েটলি এই কমিশ্যনটো মানে কেঞ্চেল কৰিব লাগে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টক জনাব লাগে যে ইট ইজ নট এপ্লিকেবল ইট ইজ নট ডাইৰেক্টলি এপ্লিকেবল ইন দ্য 6th শিডিউল এৰিয়াছ এইটো কমিশ্যনটো কাউন্সিলে লিখিব লাগে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টক জনাব লাগে এতিয়া এছেম্বলি চলি আছে এছেম্বলিতো আমাৰ কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও মিলাই 5জন MLA আছে এই MLA সকলো তাতে এই কুৱেশ্যন ৰেইজ কৰিব লাগে কাৰণ এই ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট কথা এজেণ্ডা তাতে আছে এছেম্বলি ছেশ্যনত চ' আমি ভাবোঁ এই 5জন আমাৰ ইলেক্টেড MLA আছে এই সকলে এইটো ডেফিনেটলি ৰেইজ কৰি কিনি এইটো কেঞ্চেল কৰি আমাৰ কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাৰ কাৰণে ছেপাৰেট কমিশ্যন বহাবৰ কাৰণে আমি ডিমাণ্ড কৰিছোঁ এইটো আমি ইয়াত প্ৰটেষ্ট কৰাটো ওৱান ডে প্ৰগ্ৰাম এদিনীয়া প্ৰগ্ৰাম আমি লৈছোঁ এণ্ড আমি 26 কনষ্টিটুৱেঞ্চিত আমি এইটো কণ্টিনিউৱাছলি ল'ম যদি কাউন্সিলে এইটো একশ্যন ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টক জনাব নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে এই প্ৰটেষ্টটো আকৌ বেছিকৈ এক্সট্ৰিমেই হ'ব Non malom pinangan social media long kijumput ASC Hamren District Committee amaipu Ramsing Tirangke ASC award Rup Singh Tironapan chijortet pura Tinison timung pen karpoka puthak chiti ni phai kriplia ni lamwoi ki pialam the Ramsing Tirang penajok phirangkyang nu lamthe chpaklangpo Ramsing Tirangke Socheng constituency along Purun Hinilo ASC pen kithurdon Apongtin ta ongdung awot chipalong dun lapin ongdung ASC aphan khikroyara dum alang lipan aning kachithek kidojok misen awot ta pibo halapu kidamtang ningkan kwan penloni tinison timung penta claim rapid dam rapirajir polo atheke tinison timung ke ASC Socheng constituency committee along chunbang apu ke claim pinang aningkan do puai phit sitame kidamtang Karbi Anglong Autonomous Council keliga prangjong congress ay long chingbe dunjoilo Laso api Karbi Anglong Autonomous Council kilik juttet pen puthot APHC along si chijok duntu Kita amtakan di sini election hot Ramsing Tirang masih citulo Socheng arat no mga Ramsing Tirang apan bujok ping no chung amtang bangki dakhili mo long lakir cha sok ta bujok Socheng sok ta bujok lo long ta pape hai lo ki hai ta Ramsing Tirang si ki hai lo sita Rup Singh Tirang apan bujje jorte Nesi rada tu bangke Ramsing Tirang apan but ke jok abula bangke Rup Singh Tirang apan ci yor tu dar mar Rup Singh Tirang pape hai tu de lahelo Rup Singh Tirang apan Ramsing Tirang ke amit hanga but ci yor det si Rup Singh Tirang pape hai tu de Song claim rapid isek ke thangna dalam ave Bonta song kacheprek dagapi Ramsing Tirang chuklem long lipin asai si chuklem det pura karbo kapu thake ningduklu pusi alang li lamte chipaklang po Lapen iruyang bong ahokpet ang thek chipaklang thek nangji kalite aronating ben chingsai nang kok puputa alang li pen ningje Nololom social media along ke klang akahai tinison timung pen kape klang panalam the puthak lehmen lam klar ji ping tung la pen lam the voing tung lasi akahai tinison timung alang li gani lijir po thulang
alang li pan li thang ning ke oi thai ta ve ning ke so thai ta ve pen ke dam tang poran sa me alang li pen didu ta ka chi pu thang ta ve te pon sa me alang li press media long dam pen kaning je lam thai pu thak nili ning duk pik ke dam tang 2017 Juna chiklu MEC election akai rup sing tron pen thura per hut last round anda nili si ga hai bom lang ta phirem dak lata nili ning duk pik hala bang sahut tini sonte mung ka hai stame alang li ta min a campaign abang phulo so cheng contest la secretary lo alang li hala bang sahut stame hala sahut alang li ningi thek the si dona por ka ningi thua bang ke ko pelam lo li buji ne dal atheke non ke alang li ke is silong pen expel cho mat dam jui la so ningi yang ye potong ka ningi ne pine sanili akai rup sing teron aphan bhut cho yor long le la pen bang ke jong sin li bhut cho yor long pulo tang te nili phan apromana bang nang piwek nang ko yi nili phan account number no ke tha pulo te account number check ek der nang la pen nili phan rup sing teron case money sina pi pulo te hala bang sot nili election agent ke akai polling tido la si hala bang sot nili case money ta rup sing teron pen chodeng long le account long ta nili phan poisa nang thap thi la pen rup sing teron pen ke nili poisa ka chodeng ka rada bhut ka chiyor det puke apielam lo nili rup sing teron pen war telephone sami chingki ke lake nili phan koson tong alang li jir pong bong labang solam the nangkar bokl ne la si nili pu gang tung bang la hello la se kai tini son timung bang irui apor ang bong nili phan labang solam klarang chipi thunoi la pen yong si nili tangka to en long putam nili approve nang pining case money mananga pi mate account mananga thap la so approve nang pinai alang li ke thek long lor la so promat nang nili phan nang pinai jong sinang pi pedet pulote nili asai yok je pen alang li phan manhani case pinang kok po la sia pangsi jir poi sa pen nili alang li phan tuning lo la so lam klar bang nili phan nang pi thunoi sinang pi ye phan nili iruya por pilo iruya por ang pi pedet pulote nili puthot alang li phan manhani case pinang kok po la hello nili hin pen kachuning ri kang tung la pen pachini kang tung lam theke Churchim Pristikalong Jiti ni Pai Kri Pliani Hamphang Hinia Songutum Chilang Petpen Kapang Thirar Sai Kideng Berta Nilituma Pherang Kipen Bertang Pale Labang so asai kideng pon along Monday Chunbang Mohon Ingleng Chitong Dunpen Pherang Kia Tumalong Lam The Ki Jai Dunke Non Ki Bang Ji Pre Chiklu ni Pai Kri Troxiarni Churchim Pristikalong Kachiki Mohut Karbianglong Lapen Dima Hasao Social Organization Penchenglo KSC Team Karbianglong Lapen Akaprek Kaprek Asongatum Antami Kachiki Moalong Kachitong Dun Petjiapan Kachungri Padupo Monday SNS Monday General Secretary Hinpen Karbianglong Rat Afan Kapachini Kang Tung Nason Hello Non Kebang Ji Priya Chiklu Tarik Troxy Arni Kela Dak Char Chempese Kachikimo along Chikimu Pontupo La Sebang So Kachikimo Long Postame Nili La Karbianglong Angkang Pi Afan Mate Karbianglong Sil Bang Pu Bang Pi Ke Hai Tum Hansame Pachini Kang Tung Nason La Niltum Dada Kachikimu Ke Karbi La Pendi Masa Puthot Ron Mechi Thur Thunang Popan Niltum Kachikimu Gali Ladang niltum karbi la pendi masa puthot ining si ingthini si inglong su hian ilitum puthot ning si pen ilitum akiru ke mangde klem pora pet hang pora pet nang phan sinil tum bangke labang so chikimu ponwer alang athi bangke bang plike bai se bang phu phan marat mareng phan se asona thaksi kichu ki that ansi ka pen chong la se hala bang so bang phu tom phan bang plike ra se bang phu tom phan ilitum tambruk so hor ka chidung mate ilitum Hisri Hikumbong Bang Chikimu Poson Sil Tumbangke Kedam Tang An Dame Hok Pondo Lapen Labang So Chikimu Long Posame Kedam Tang An 2019 Ben up to 2021 An Bangke Ilitum Kaching Honne Lapen Ning Chit Henai Karbiang Long Thomas Council Ki Japon CM Dr. Tuliram Long Hang Alang Lipen Posame Ilitum Phan Tadak Labang So Chikimu Long Kam Long Ke Klat Klat Bong Alang Lihin Pensi Ilitum Phan Pinang Pajir Poneglo Pini Ilitum Long So Nitum a group mate nitum la self help group pulo ang pen isia bang ken nitum a hok pera bang pini kado kawe nitum la nokum inting lengan nokum pen usini nitum chisik chingwai chingsai pen si long so pang thira sai bang nitum klempon masila so klempon lam the puthak bang ke nitum pini hajara pini pule ke long pile nitum ka cuma thapon kali same nitum la Asua khai phan ka chinghon mate la so
kici tang tum han na te bang aning pe klar ni tum dala so pen thot aning pe klar tin pe klar je phansi ni tum so ni tum no khuma tum da che pangrum chingki ching bai pen sin ni tum klempon iglopini asila son dak thak in tiang leng po tum no khum det kali mate yang tum son hong ke tum ta du timung son hong ke tum ta du alang tum same mang ki dam tang same klem bom long pen non ki wang ilang same pini nil tum ki un e kon ma abaki kon ma ki un e adang edu lan ke unit aphira ano khum tum si bang ke pang thir pon pijut pon ik po asi nil hin pen dan si than thiek ek jol la sia hok lo nili tum ladak ki tok pon ke dijang no hum committee la pen ani nirsu dijang self help group po seta me self help group atum bang ke pini nang se tong dun un edet athe bang ke ajha kisu abang phutum du kok la pen ke emergency ke dam nang atum ta du kok amat si so join ni por amat si nil tum self help group yang dang chi tong edet lo la si nili tum ke dam tang bang ke hok lo nirsu dijang self help group pen po bang ke nil tum det jongjung ke klem po bang ke nil tum abelang bon stame nil tum dak charchim di uang ka abang ke di u hoi pensin nil tum phapo amat kadu ka be self help group do anta mane nil tum chitong pet pensin nil tum kam klem pon bom lo ki klem asai deng pon bom lo muar ni pustame kadu ka be organization la pen dak tim kar gyang long atum an pustame kibang perji pusin ni hi pon lo athige khe phan ching hon pik ta pen khe phan kadu ka vet jin su pik par leng saidi la si hala sar ni ke lang li tum ta kadu ka vet bang perji la pen bang per nang ko pusin li hin pen bang chuning ring tung la pen ki dam tang an ta dak ni tum local mc alang li rinate rang pi baidu pustame alang li tu alang li pustame non ke em lo tema li tum phan amreng constituency ba amreng arat aphan CM sa ta naga chinghon la pen naga jinsu ajoine posin tum phan local MSC phan ta EMR pu bak pon etlo la si alang lita ala ansu se kidam tang ansu se si alang lita la su na chirap chitudun ji na chirap dun pu salang li phan ta ning chi thepar piklo Hamren MUB conference hollong chiti ni phai kripliar ni BJP soching mondol kangdangamai lapin asong kaprek pen nangkaching bidun ongdung abang phubang phia tumaphan kangthum karnia joy mek kapaman po Roman Pator abarim BJP soching mondol committee pen kachepehem phupon amaelo aluhi sarpo aman pen MLA Rupsing Tiron chitongdun Melong aluhiaman pen MEC Hetsing Rongphar BJP West Karbianglong ame phu Radip Rong Hangpeng Danglok ongdung BJP asongja po songja petum chitongdun Melong Soching constituency alu prek jam polling station pen kadukawi banging koira nerkep APHLC ASCC Congress apan ke kroyara tum songpen COC BJP along chipa okdun rinti alang itu apan BJP apinding pen archo ponsi songalong chiphalongpo Melong kibang jilangar ni song pen ki claim kidam pon nang jia puthak chingki chingwai pate ponsi me pejut pon Melong BJP soching mondol committee arpu kimi abang phu bang phia tumaphan radang nu paklang pon anparta non hejong soching constituency along break jam arpu kachilar along bang phu kimi atumaphan amin pangdak pon BJP soching mondol committee MA Phu Kimi Lahore Singh Kro soching VDC chairman Kimi Joy Singh Kro Hamren Municipal Board Vice Chairman Lahore Singh Kro Hamren Wholesale Consumer and Marketing Cooperative Society Limited Chairman Bronson Inti Lapen Vice Chairman Roland Tiso atum henlo me joddet pen BJP West Karbianglong Amei Phu Radip Rong Hangpen ajo alang litum kaching ki kachithan alam thia puthak phirangkia tumangno ningje po चैनल दो आन तुमान सतमे तुम भारतीय जनता पार्टी वेस्ट कार्बी आंगलंग हिन पेन कार्डम बाजिरलो असिया हकलो पिनिदाक सोचेंग मंडल प्रेसिडेंट आबारी मा प्रेसिडेंट नन बांगे आलांग लिया के हाय रोमेन पाटर आज रिंगो पेन लिखान माने आरपू पेन मालम सो माने रिलीफ नंगचोहांग आज रिंगोलो आज निलिसे तमे लासो आरपू बांके मेन बांके रिलीफ यूने दल है नॉन माने आज दिगोंग पर अलांग li batai batai ningje lo asini tum core committee long chingwai lo core committee long chingwai de rapi dak puthor ni tum akimi mondal president
alangli Rahor Singh Pro Phan Arpu Peglo asinon la Roman Pator bangke dak Mondola Presiden pen bangke Arpu avilo non bangke Roman Pator Phan bangke district long si member hisap si alangli claim pon po mane Mondola Presiden lo pulo dangte arni bang si ke claim ke dam ni do asi pinidak se tame John Alexander nitum amai do pon lo Socheng Mondol angkang arlu party ko son sing tang nai ma lahaya kam tum claim pon lo none prang election of prang party ke claim nahi ke dam nahi do asi apor chi piun aja kong ke do nai sona abang pu bang nang sot asi tum la Lahore Singh Pro kor committee long chingki chingwai si tum MLA ka hai MEC ka hai tum chingki chingwai si Lahore Singh Pro amen bang si tum panda pon Numnolom super phan birta mongton pansna আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদিবেটো কমলাৰটো খাইছিলে নে আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Dihina mo piputat berta long mangtulo. Suri hinira inkoida hini aninkana parmat. Thongke prake thomangdeng East Zone Junior Athletic Championship along. Medalist kelong donatomapan chiti ni phai kri player ni ada porphai troxia por malongpet. Karchola pen kang thum karnia jai mek kepe dopona berta nangle. Kedamtang chiti ni phai kepen ni phai kri hini arnian Bihar arong supi Patna along kapaman pon thongke prake thom angdeng. East Zone Junior Athletic Championship along Difu Athletic Academy mate gold medalist sangpi pukhilang tipi lapen ari sangho tum keja ponlin pe Karbi Anglong ari so ijang atum chipati dunsi medal chipalong dunrenti Promote Hajar Javelin throw along Sangmir Turan P 3000 meter race along lapen Lakshmi BP medley relay along nong e chipalong dunrenti Kiwang jilangar ni ansusi akang tui angdeng kapali dunji aphan lapen Karbi Anglong aphan nongmi kiwan thulong ji aphan bor I ponthupo lapen non ovimi athletic aning ke hangatum hong nangbar pen chipati dunte misen poputa pokhilang tipen pachini ilitum Karbi Anglong pen bang ke thom ariso jangatum Bihar along padopon 33 East Zone Junior Athletics Championship along ada tarik captain tarik trainian Bihar Patna along padopon along Assam team pe along ditum bang thom pathudun pen along ditum bang thom itu ako pai ki make Karbi Anglong kado be ahil junai pen bang thom pathudun pen bang thom da me medal angon piglo amen ke la sangmir teron pi along diket 2 kilometer ke ka long long don lo la pen promote hamjar hala chir ke jor mate jebin to along tame along medal long don lo la pen Sami Lakshmi di along tame la midley relay team khela along tame along li dos medal long don be tum han Karbi Anglong anong bulan kilo along ditum aji dingloi pen dak difficulties academy along tum Charlie pen along tum hard work ajone mate kado kabe kachera pache to ahil junai pen tame along li tum Assam Youth Olympic tame gold medal chipalong no bang thom tame pen district game tame along tum gold side sono thaksi atu tarik in ko da narke bachu agas to achiklo bohati along montreal nang hang lotel tame along mission performance ki pia jones along tum Assam team pen select kon se hada pache dun our side bang long Kewang jia por hut lang itum han along kaprek Kewang jia por hua bang ga lang nang itum trudi pen non pachining tung alam he bang mang itum han mission our side non do ni tame dak academy ni lidolo tame ni take thek pik koi kali tame alang du panu na tame ni ningar lo pen than kon pen alang itum yan Assam along alang tum gold medal sade si non man dilo jasi non mang alang su se alang itum le nang Karbi Anglong tame sport lai thil tik hin tame alang itum han paprang nang pukama tha pen sangmir teron bi bhan tame lokno along NCO National Center of Excellence hada training pen along ipan hada hostel facility hada kicho kido training alang lipan mission palong ipan ni hada lokno along paisa tame ni tum chirap chito pen hada training pen nam han mane trial selection han hada to pen hada non bang result tame nang long elo tum dik result piglang non alang within 7 days ang bong alang li hada report dam nang
hadak training pipo hadak kicho kidun kadu kawe health insurance kadu hadak sok aki joy ban pipo sport authority of India yin ban abi tum han ko pai kimi ko dolo abalang litum non northeast olympic doji October last to November la so chiklo alang lituman aru pathu dumong pola pen Guwahati doji junior national hala bang national iglo hadak talang tumang thomang pathu dumong Sami Sangal Garanti ni dak Difu Athletics Academy long si practice bom ni 2018 men practice pacheng lo ante non practice bom lo lapen mili coach men ke miss Othila Intipi apen sikaring hi mo same itu sing honam mem putla ne tuman practice hard ajonya ani nglong mane ke thana joini kisung itu dai lahan long senang kira joini tu undun lo lapen 2 August ni tum selection piam lo Guwahati di zone kan lapen tum selection long dun lo Karbi Anglong pen Bangathom selection long dun lo lapen tum Bangathom sami Assam han represent kri pen tu pachu dun lo 33 is zone junior athletics grade lo lake Bihar lo sido non September 10 to 12 lapen tim dam lo pachu dun lo Assam han represent dun lo lapen nili kahuda kapachu ni kapachu bangke 3000 meter lapen hudak ni third long dun lo bos ame aprang record pe ni timing ma सबसे improve chat lo lapen ni ase ka improve ase body ko ja मैं जल्दी प्लेयर है मैंने मोर আগতে ইমান ফেসিলিটি নাছিল মই গাঁৱতে প্ৰেক্টিছ কৰোঁ মেম ছাৰ পকিলা মেম আৰু মংগল সিং ছাৰে বহুত ছাপোৰ্ট কৰিছে মানে জাৰ্নি যিমান আছে সিহঁতে বহুত বেকগ্ৰাউণ্ড এটা ভাল হ'ব লাগে তেতিয়া সিহঁতে বহুত ছাপোৰ্ট কৰিছে তাৰপিছত মই এইবাৰ ইজনত 2022 আছিলে তাতে তেতিয়া মই চিলভাৰ মেডেল কিন্তু পাৰফৰ্মেঞ্চটো অলপ ডাউন আছিলে কিন্তু এবাৰ 2022 আছে সেইটো বিহাৰত 10 to 12 বা 10 to 12 এইটো তাতে ব্ৰঞ্জে হয় কিন্তু মোৰ পাৰফৰ্মেঞ্চটো বাঢ়িছে এবাৰ ভালে আছে Apansi Chero Pajurike Mem la Sampi Puklam Tipia kan Chero Pajurila Lapen Sekari Nisar Lapen Mangal Sing Sar kan Chero Pajurila Apan ni dak nangdun jengten 2019 na chuklo September chuklo sinadun jenglo Lapen Aprang ni Juhat kita tentang interdistrict lang ta ni 800 meter lapen 300 meter lapen kan binderi lang ta medalang ba Ingdeng thongkep denarong pathua klamalong havar karbi ri sunim so rongaje katalun ponji aphan kiklim ki damasai hemmati tirikamasai hem ingdeng thongkep havar karbi ri sunim so rongaje tirikamamai phu karbi anglong autonomous council em riti singh hipen non hejong kangpu pon berta nangle Aningkanwang ason havar karbi ri sunim so rongaje kapaman pon asonsi piningkan lethotta kapaman ponji aphan denarong havar karbi ri sunim so rongaje tirikamamai singderapi Tirikam sai hem havar karbi ri sunim so rongaje tirikam amephu karbi anglong autonomous council em riti singh hi ariding pen kangpu pon Lasu kangpu ponalong lammet lamchong kaching honabang phubang phetumta chitong dunsi RDP dun Karbi riso rongaje National Committee pen tum general kan kep kepling so kepatwa palo tum bini dak tirka sem itum kangpu pon lo jadi tum dak klaim kedam kimisen dia pan antu se dak cinglai king saya adim kenang sop sinon itu resipon committee apel pen dan National Committee atau pen danglo itu sona lama cetang pon lo si pini bana bangin itu klaim keceng lo la pen peneng aning tan bangin itu ali racam ipi pon dia la pen antu se dutang debat itu wrong unit atau molongan samelo KCS National Committee itu malang itu arong nam si ketang kadu kita andam lo si so keng bana kacetong dia pan itu klaim pon di pan pini ban sisik pon Pini ada berita kilapansi kangton peglo domi thakmi korang thu